Hello guys. Sama sa gihapon guys, gahangin. Ako so kayo ang balod guys, pino kaadyo. Mo na bawd nga kabunghan guys. Mo na giingon nila guys nga ang dagat di katagman no. Daghang gihapon managat ani guys sama aning atong nakita karon. Dako ni nga panagatan guys. Nganla man namo din kajagkag. Nanagat gihapon guys bisag ni ani ang sitwasyon sa panahon. Kay daghan man ang duot sa isda nga nakita nila guys, so ilaga jud ning gitaktakan. Ug di ato makita guys nga gilibot-libutan kini sa maong pambot guys, sa ilahang service ni nga sa ilang panagatan. Gilibot-libutan ang maong panagat guys tungod kay adunay daghang duot sa isda. Parang mo adto sa ilaro mo surop og mo pilit sa ilahang pukot ang mga isda nga mangsi. Santang kami ari guys diri mis daplin sa baybayon, diri mismo sa among panimalay. Nahukom man ako guys nga mangita ko og sugnuron kay ilisod mi og sugnuroy guys, mao na nga mangahoy ramang ko ani guys, parang malingaw pud ko. Wa man nilaing kapangahoyan guys, di ani ra man mi anang ilawom sa kanipaan. Ang hita ko anig mga anod nga mga bukong guys. May daghang bukong anang ilalom ani guys. So lingaw po ko ani. Dili man kay tantong init aning ilalom pero hadlok pud guys ug naay daghang halas kay daghang mga tipon og nga mga dahon sa nipa. So di man ta kapangilabot ani lagi guys kay di man ni atong nipa. Mapugos dito anig suot-suot guys, mangita ta og mga gaay nga mga bukong. Kay basin og muuwa na pod guys kay sige mo panag-om magtigom mi og sugnoron. Kay mas nindot man gud ning magsugnod tag magdungag ta nga ang tuang gamiton sugnod kay lami pug luto. Di sama anang rice cooker nga lahi ra gyud ang iyang luto guys kaysa naas abuhan. So dako man ni akong abuhan guys, mao na lang ang buhaton magadungag man aring among abo. Mao nang nalibot na nako guys o papangitag kahoy anang ilalom sa kanipaan. Naidaghan guys tungod kay mangluto man sa panahon sa dagkong dagat. Mo sangit ra po sa ibabaw sa nipa. So dako na kayo ng grasya guys kay dili mi kayo maglisod og pangita og mahimong sugnod. Kani guys mga nipa guys naragin ni palibot sa mong panimalay. Kini mga dahon sa nipa guys ga lami unta o hawaso na mo ni pero amo pong gibantayan guys nga kung panahon sa pamawod or pangbaha dako po nig ikatabang ning mga dahon sa nipa kay mosangit man ang mga yuta or bunbon nga inigdapya sa bawod. Anira sila kasangit sa anipa guys. So ana lang namo hinluin kay kung hinluan lagi nimo diretso-diretso na ang bawod mao na nga wala lang namo hawan-hawanin ni guys kay labot pa di pag ni amo kasab-an yung jata. Mao na nga ang gibuhat na ako ay pangahoy ra. Sig pangita og mga bukong. Daghan na jud kong nakuha ani guys, walang nakukuha sa kamera. Og nindot jud tan-awon ang mga punuan sa nipa guys. Dili pa kaiting bunga sa nipa guys kay ang mga bunga kanhi nga dagko kaayo atong tan-awon nangalaglag naman, nangaanod na pod. So dali kaayo makabukad sa nipa guys kay katong mga bunga sa nipa nga nangaanod moturok na puto didto sa unahan. Mao nang mudaghan jud ang mga nipa aning dapita guys. So guys
Pasensya na guys, maara gyud ni akong ikalingaw ninyo guys. O nagpasalamat kog dako ninyo guys sa pag-subscribe, pag-share o pag-comment sa ako ang mga videos. O daghan kayong salamat. Bye-bye!